Paithak Shalni nomination Yafarmani Shalo Joto Bodol Baksa Keno 9 Halahale Asrambari constituency Tipra Motani candidate Prasmit Debarma Te Ramchandra Gadni candidate James Debarma. Asalo nomination Yafarmani Zora Manzaka EM Swell the Burmano Kovi Tekovan Adong Rock Asalo Poila no Bodol Batane Rono Tevik Liza Rele Avonia Gola Kaini constituency candidate drug nomination Blaya Farka returning officer Nithani nomination Yafarmani Yagolo Coxhaka Halahale Asrambari constituency Tipra Motani candidate Prasmit Debarma. Sini Bobagrani Kidumbai di Pramota Party sing Khorogni candidate sini Khoi district ni sini Boromguna Ramchandra Gadni James Debarma ang Halal Asrambari ni Prasmit Debarma sini SDMO sini nomination sing submit kelaga tabuk sini Bobagra je suno putu klayoi Khoi district ya Bormani o Khoi district no sing Bobagra no agi je borok pai thanga apun chai ebo kabang bud bai pai sini Bobagra no sing Bobagra no sing kipin apun sin nami Ono demo ke bhaiya ani dado nuklayo last time 2021 no ang bani election ejan tomani unfortunate tini bobai ang contest klan thawi tongo nadi kokka ang mo saramu sungo joto kisino kaise expert tongo mane intun borok intun kintu expert tongo kintu tausini borong guna mondo songkai borong kai expert pai thanga borok mane kun jaga sugli haisi am khai contestant no ang mane ani mane contestant ne ang mansu haisi karon ke borong kai expert malaisi borok pai thanga borok mane contest to khlai tun joto democracy rights ho hai pono ani gana bojabi mangla khaisi sirai ko karon ke bo expert mal no borok naya borok nam na hagla khaisi expert mal digi Fasbina chung kubang bubat ku prai khai na Ucin ti prasani than phun hoili na Onan halala bari ni ti promothani candidate chung kubang bubat ku prai khai na Nana halala asra bari ni ti promothani candidate sar fasbina chung kubang bubat ku prai khai na O nan halala asra bari ni BJP ni candidate chung kaisa bud dia Bureau Report Chini Khorang